Yo yafoto alarmo no sonde taw ko mami abba dum don dano o yafoto yafe dai alarmo no sonde do ko ma bode nga alarmo dano si wawi fuddagol video inshallah. Okay, mashallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi alladhi yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Summa nusalli wa nusallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'da, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Musibbe julbe tedduɓe teddirɓe l'islam hare mi hiwrike on kala ka hikkoro e hoore leydi allahu ndin mi landike siɗon e jaam onon e ɓeygoreji moɗon ɗin e fammiji ɗin fof. haray ko ati kon ɗo en fuɗɗade dargol vidéo on mi torike on mo kala feƴƴinan en vidéo on hayskonde wotere bi idnillahi taala. E musibɓe julɓe tedduɓe honɗum woni sombo waɗugol en oɗo vidéo ko ati kon tawo eɗen andi jama o mbuyno landade ɓe wari yiwde nga ɓe wari yide vidéo ji men ɗin ko honɗum waɗi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hiɗen e jam e fow alhamdulillahi no e jam ko woni to wonde haray piiji go no okipa. Donc haray ko ati kon no yiruɗon non suudu mawɓe ɓen ɗa alhamdulillah Allah on newinani en ɓay ko kanko ni moƴƴo wawɗo. Allah newinani en yani yummiraɓe wondunoɓen e miñam muɗum Allah newinani en ɓen ɗon en gayni programme maɓɓe on en jonnitiɓe saabi o. Ko honɗum woni ko hewtini en ɗon siɓɓe julɓe tedduɓe ko o video no gasa mo yuɗon den posti bimbi ɗo mahara woɓɓe mo yaali mo taw fi ko yowodiri e siɓɓe meɗen noddani en ɗo video fi wallidirgol gollugol e nder Fuuta Jallo. fi honɗum nde tawno ko en fulɓe koye jeeyaɓe Fuuta Jallo ka yawɗe woye hoore aduna o ko Fuuta Jallo notortoɗen ka yawɗe woye hoore aduna o ko lagine Fuuta jeeyaɗen. idan oɗo video tawɗen ɓeɗo ko siɓɓe meɗen wakkiliɓe gollugol fi honɗum fi yo taw hara Fuuta yaaday e développement mondial o. So ndaari depuis 1958 lagine hetti indépendance kono ha joni ɓaytunɗen jooɗi inni ko laamu ngun gollata ko accuɗen yo laamu ngun gollu kon ha joni ɓe wawal hewtude ton. Donc si tawino depuis on say en wakkilorno seeɗa seeɗa ɗen wakkiligoy parce que ande cuuɗi buyno gorla Fuuta Jallo cuuɗi laba ino darnato kono son daari hay affaire o koñete forage e ndiyan ko ɗe balɗe ɗo yimɓe ɓen fuɗɗi heɓude ɗum to. idan haray ɓeɗo ɓe wawi noddugol len mi ardinana en ɗo hito gon taw jentoɗen taw ko ɓeɗo yewti kon siɓɓe jeeyaɓe ton ɓen ɓe noddi en yen wallitoɓe fi waɗugol honɗum wallitagol ɓe fi ngol laawol maɓɓe ɗo fi waɗugol beton hiɓe fuɗɗi ka laawol maɓɓe. joni noon konno waɗi si natuɗen e ɗum no wodi buyaray ɓe na no wodi piiji goɗi aljanna family hani waɗude. aljanna family ko kala ko naɓirta pullo on fu yeeso kala ko naɓirta Fuuta Jallo yeeso ko ɗum wonɗen e muɗum ko ɗum waɗi en se yi nawnuɗo en wallay siɗen mari feere se yi mo ala ka wona en wallay siɗen mari feere se yi ma porɗo ndiyan en wallay siɗen mari feere. idan se yi kadi dariɓe fi gollugol laawol hande si Fuuta fo wawi gollude laawi maɓɓe ɗin wallahi waway marsude. ko ɗum waɗi hiɗen mari hande village ji ko fanɗi wono ɗi tati ha ɗi nayyi contribuyanaɓe fi waɗanede forage tawa ha joni ɓe heɓali forage ji maɓɓe ɗin fi honɗum nde tawnoɓe ala laawol few laawol wata yaade ka maɓɓe. idan haray koyen wakkilo anden wallitagol fino laawi ɗin ñiɓira ka meɗen ɓay na gouvernement on fewndo ɗo yaata gudronana en Fuuta Jallo iɗen suti hay ka cae taw gasali min naali de route national ji jani ɗin kono laawoy naatu koye ka village ji meɗen
acce walliniren tawten ɓeɗo acce jentoɗen ɓeɗo koni wolde ɗo ko ndaren vidéo maɓɓe on ndaren si tawi fuuta hana jembude ɓeɗo ka wakkilagol ɓantugol fi yo laawi ɗin heɓo nde tawno si laawol heɓike e hoɗo hara ko laawol tigi tigi ɓeɗo no ɓe eɓɓiri noon ɓe ɗaɓɓu ingénieur jo ɓe addi ɓe waɗi étude ji ɗin ha ɓe gayni ɓe anniyi waɗugol béton ka leydi no laamu ngu woni waɗirde noon hande nokkeli Buy Conakry joni noon ɗum no landi financement kono ko on waɗi enen si natuɗen e ɗum ko par ce que eɗen faala encourage ugol jama on suivugol oɗo programme tawa en fop en hawti tawi kala village mo yiwɗen no nangi ɗeɗo golle en daroto surtout enen aljanna famille ɗowten ɓeɗo wakkilen ɓe fi jango jango yo taw village ji ɗin fuuta fuu sa ƴetti oto humma ma ɗum moto humma a nangi lawol a tampata ko feƴƴiti joni haray ɗo yen juutinde yewtere nden mi ardinana on tun yewtere seeɗa ko ɓe moko baɓe jeyaɓe ton ko ɓe yewti kon wawen jentagol ɗum ɗon après ndaren ko honno wayten assistirde ɓe haray objectif vidéo men on ɗo en faala assistirgol ɓe ɗo 10 tonnes ciment 10 tonnes ciment au village ɗo ka wiyete dantari kala ɗo ko ɗum faala ɗen assistirgol ɓe inde aljanna family haray numéro ji men ɗin en waɗiɗi ɗon no wowiri noon siko sago meɗen en ronkata heɓalngol ɓe 10 tonnes saku goto ko 100 000 francs donc tonne on ko 2 millions 10 tonnes ko 20 millions francs guine musidɓe julɓe tedduɓe ko ɗiɗo piiji hanuɗen encourage ude fi hon ɗum fiyo ka meɗen ɓanto fi enen kadi en développe hara en wonali tun argol ɗaɓɓugol ga eggen ka meɗen ko ɗaɓɓere hanuɗen arde wona eggugol musidɓe julɓe tedduɓe wona eggugol e nder Fuuta ko woni ɗaɓɓere ko ya yahu ɗaɓɓa ko heɓuɗa kon natta ka ma hara ɓiɓɓe ma ɓen jango ɓe yahay ka ma ɓe wona fiére ɓe anda ko ɗo ɓe iwi ko ɗo ɓe jeeya fi kala ko leyɗe Porto ɓe jibina fi kala ko leyɗe Asie ɓe jibina fi kala ɓe jibina e yimɓiɓɓe maɗa ɓen tawa si ɓe yahi kama ɓe andi lawol no woodi hande cuuɗi man ka Fuuta jalogoy hande forage ji no waɗede nder Fuutari ni fof kono laawi ala musidɓe julɓe tedduɓe hande village ji Buy no ronki heɓude laawi joni jentoɗen ɓeɗo seeɗa on say arten bismillahi taala ko mawɓe yogaɓe luttoton ɓayi pay ko mawnu kum wo yahi pay ko mawnu kum wo yahi pay ko mawnu kum wo yahi hande ko ɗum waɗi ko heewi kon e nder Fuuta tawa ko mawɓe yogaɓe luttoton ɓayi tawa ɓurɓe Buy e fatino ke tawa ko seeɗa ɓeɗo hoɗo tawa ko yimɓe jowo jeegowo nder ton ɗum ko nawnare bonde wonande Fuuta Jalo nde wawata nafude abadan donc yo jama on hettu hakkille ɗum ɗon ɓe faama wondema ɗum ɗon ko hunde yirbinayde neɗɗo yirbina iwdi makko yirbina leñol makko ngol donc yo jama on foppu yiltito wakkilo tambito Fuuta Jalo adda projet ji ɓayɗen mari marɓe kalse yo ɗum ɓangu mo yimɓe ɓen darnuka muɗum yo yimɓe ɓen yiltito ara waɗa lekkolji waɗa labtaniji waɗa tarawoje a waɗa usine ji ga golle yimɓe ɓen ɓe foppu hetto enen kadi yimɓe ɓe wona nokkugo hara ko dogoɓe ala ka meɗen hara nayi en fof dogoɓe yaha waɗen makiti donc ɗum ɗon fof haray no eɗen hatojini e duuɗe ka jangge Qur'an e ka yaani kala façon gandalngal enen kañum kadi Fuuta Jalo heɓugol ko wiyete espéri artugol ka meɗen tambito ka meɗen waɗen valeur ka meɗen hara en haykari ka meɗen wonen yimɓe anduɓe ko honɗum faala ko honɗum woni ɗum ko andugol ka muɗum na waɗete ɗum saabere saabu so en waɗi ka meɗen saabere hay e goto waɗata teddugal e meɗen si goɗɗo waɗata teddugal e meɗen en heɓatano huwodiren e tagore nden huwodiral teddungal mi faala en ƴetto point ko ɓe wi ɗo si en waɗali valeur e meɗen waɗuɗen valeur ka iwɗen ton wallahi kala ka yawɗen ɓennayen koye hoɓɓe kala ka yawɗen ko koɗo woneten si en huwodira e yimɓe ɓen ɓe teddina en ɓe teddina fi meɗen en teddinay hoore men teddinen ka iwɗen ɗon teddinen ka jeyaɗen ɗon haray musidɓe julɓe tedduɓe en udditi gelon numéro men gelon ko 347 523 3007 numéro Orange Money on ko 620 40 03 13 amma Sénégal numéro no ɗo haray kala ka wonɗon e hoore leydi ndi so on waɗi plus 1 on waɗi 347 523 30 07 on addanayme message ka WhatsApp min wawa jabagol on kala ka wonɗon min andina yon kon no wato naɓirde kono min torike on supporten ɓeɗo ɓe holli en ɗo e nder vidéo maɓɓe on
wonde maɓɓe soodi 25 tonnes ciment, wonde maɓɓe soodi granite, ɓe heɓi ko yata 8 chargement, ɓe soodi koccu. donc ɓe faala ko gollugol tawa ɗin village ji wonɗi ɓaawo ton fof hannen kadi no wawi taƴitirde ka maɓɓe ɗon yaha. jonnon si ɓeɗo golli ka maɓɓe, on village wonɗo ɓaawo ɗon kañum kadi aroyi jembi ɗum ɗon, ɓen ɓaawo ɗon kadi aroyi jembi ɗum ɗon, pellet haray en wawoyay heɓude hannen kadi e nder duuɓi seeɗaji tawa Fouta Jallow wawi hettude hoore muɗum teɗenma ka bange laawi. ɓayi buƴe men no ka leyɗe Portugal no andi ko honno laawi ɗi woniri. so ndaari hande importance gollugol ɗi laawi ɗum no heewi en wata jantade fuu, kono anden gollugol waɗugol sadaka fi laawol ɗum ko tawa e ko nelaɗon sallallah sallam yamiri, ɗum no tawa e dina meɗen, ɗum no tawa e iman. en adda e hadis on ɗo jangen mo ko nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam maaki kon. haray ɗo toro on no udditirɗen ni onon tawɓen ko kaño ton wawi gollirde ko carte moɗon on hiɗen mari kaño ton hoore o vidéo ɗo. vidéo kadi mo warnoɗen mbimbi on kaño ton no hoore makko. kono mi torike on en fop meɗen tawi ronko wallitagol ɓeɗo ɓe heɓa omoen 10 tonnes ciment. wona noon ɓeɗo tun kadi miɗo faala yen waɗu e projet ji men ɗin kala village mo yiwɗen darike wakkilike, par ce que ɓeɗo ɓayɓe yewti en yaw ha yiwɗen imminɗen filmo ɓen ɓe yahi ɓe yi. so ndaari vidéo mo waɗɗen on bimbi hayɗo men hollay on ciment ji ɗi ɓe soodi ɗinno ɗon, granite ko ɓe soodi konno ɗon, laawol ngol machine ji ɗi ɓe soodi marteau piquere ɗum a fi hoosugol laawol ngol ɗum fof no ɗon. donc c'est quelque chose ko duwaɗen encourage de communauté meɗen on. harana yahowo Fouta woyo suuɗo nataɗa e cuhum muɗum a ƴettay ɗo auto wingi soɗɗa ɗo $10,000 $15,000 yaha ukkoɗa ɗo e laawol tufa pineje ma tappa kardaji ma ɗum par ce que laawol ala. ɗum famude miɗo andi go ha route national on en mara laawol, mais ɗum ɗon hiɗen andi ko gouvernement gollata, mais en accirta fo gouvernement on. village ji men ɗin tambitoɗen ɗi par ce que ko enen waɗi Conakry saare, ko enen waɗi Kankan saare, ko enen waɗi kala ka waɗɗen saare ko enen. hande hay leyɗe ɗe yahuɗen ɗen ko enen woni wadde ton ca e Sénégal ndaare, Gambie ndaare. mais pourquoi ɗaɗol men ngol ka woni ɗon, ka leggal ngal fuɗi ɗon fi hon ɗum acceten to yoora. si to yoori ande kaki ɗin fof ɗi yooray. si Fouta Jallow ɗayɗi, si ton yoori, si ton boni, kala ka wonɗen bonay, par ce que ko ɗamoɓe meɗen ɓen aawi en ko ɗon ɗaɗol ngol woni musidɓe julɓe. idan wakkilo ɗen wallidiren sali en o acte ɗo. ɓeɗo ɓayɓe fewti en on nanay ka o vidéo maɓɓe ga ɓe wi ɓe tori aljanna family ballal. wona aljanna family to woni ɗo mo jobere, kono ɓe aru ɓe fewti en ɓe wi ɓe tori en ballal. haray wallidiren sago men nde ɗen kupa o vidéo ɗo hara ko fanɗi o moyen en heɓi $500 ko jama on wawi wallitagolle. mi andinayi on noon ɓay en postino vidéo on bimbi woodi yiwɓe vidéo on déjà en heɓino taho ɗo $250 ko yimɓe ɓen addi fi o vidéo mo waɗɗen ɗo. ko ɗum woni en heɓino ɗo ton ciment taho e nder ton 10 ɗi falɗen ɗin en heɓi ton goto, ɗen heddori ton 9. e haray ɗo kadi mi andintina déjà taho neniraɓe meɗen ɓe woltaɗo inde muɗum, ɓe Allah waɗi barki e muɗum, ɓe addino kamɓe kadi $500 ɗinnon mi andintinayɗi ɗo haray fi ko yewodira e ngol lawol. ko ɗum woni déjà en heɓi $750 $750 en awi heɓude ɗin ɗon fi lawol ngol. donc haray kono ɓay ko ton 10 falaɗen ton 10 on no gasa yahay $2000 et quelques dollars. haray musidɓe julɓe tedduɓe wallidiren no wawen timminirde oɗo 10 ton waltuɗen ɓeɗo feƴƴen ɗe mari piiji buygoy. piiji buy no waali habbi par ce que ari ɗen jokkuno kuncumɓe mawɓe en faltake ukkidirde piiji ɗin, sago men kala ko nanguɗen e yahay gaynen ɗon si feƴƴen nokkugo. donc haray ɓeɗo kamɓe kadi ɗoyen feƴƴude ɗo sago men en timmina coggo 10 ton ciment o. haray jama on no habba ka zel onon neniraɓen no andirɗon no fi kala miɗo andi Amérique ɗo haray fewn ɗo buyno ka golle ɓe wawali taho arde, kono walliniren wallen ɓe musidɓe meɗen ɗo haray en continue heɗagol vidéo maɓɓe on kono habboɗen zelji ɗin bisnillahi taala. haray kala wawɗo wadde yo on tigui waɗir sabu Allahu subhanahu wa ta'ala. en aray jangugol ɗo yewtugol moƴƴere ko woni kon e fi waɗugol on ɗum waɗugol laawi ɗin est ce que ɗum no mari baraji ko Allah subhanahu wa ta'ala en landitotako ɗum par ce que ɗen andi en taw mawɓe meɗen ɓen e nder Fouta en tawruɓe fertagol laawi, en taw ƴettugol keriho ya hoosa laawol, ɗum hiɗen andi ɗum. balnelaɗon sallallahu alayhi wa sallam hiɓe maaki e hadis maɓɓe fi ko yowodiri e ko wiyeteɗo laawol. hiɓe maaki e hadis mo ɓeɗo wiyeteɗo Abi Hurayra filli
بماكي الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة بماكي فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق بماكي كوكو بيتي إيمان كو جولدون بريزانتيرتي أندري كو جولدو ko gomɗinɗo Allah ɗum no senditi noneji buyi no yaha ha capanɗe jeego no gasa e jeeɗiɗi walla capanɗe jeego e ko fawi naw jonnon ɓe maaki ɗo no tawa ko ɓuri mawnude e konko hollirte ko iman e ko présentata iman on ko wigol la ilaha illallah ɓe maaki no tawa non e ko ɓuri fanɗude ɗum honɗum waɗugol ko wiyete kon yani woncitugol laawol nela ɗon accali fi woncitugol laawol hayka sifagol fi iman ɗi laawi ɗi wonde wiwde ɗo hande so ndaari Fuuta Jallo hiɗon andi ko sonnaɓe Njelo yahata perda deedi mum fi yahugol ƴawgol e taxi motoji maɗum e otoje giƴƴi gaƴƴa laawol woni nder Fuuta Jallo hiɗen andi ko Njelo woni sen wallitike fi ɗi laawi ɗiɗi moƴƴi hiɗon andi ko accident ji Jelu ko yimɓe yanata hela wonɗen sovude Allah tun andi awa haray neniraɓe tedduɓe musidɓe tedduɓe wallidiren fi ɓeɗo no ɓe wawa heɓirde audit ton siman ɗo wawen feƴƴugol e maɓɓe déjà so ndaari o 750 ko en heɓi ɗo no gasa ɗin ɗi heɓa 4 en 5 ton sima no gasa donc haray wallidiren ndaare walla no gasa 5 ton maɗum moy kono ala kulli haalin haray yiɗen faala ɗo ko fanɗi fande o ɗen haton jini ɗo ko waweten timminde fi en waw heɓude $2000 haray ɗum non timmata 5 ton kono haray ɗen tori jama on mo kala yo waw wadde ko watta kon bismillahi ta'ala haray ɗen habbi jama on ka zel e ka numéro orange money kala wawɗo yo waɗu mo wawali wo kadi yo waɗan en du'a inchallahu ta'ala mo wawata wadde mbuɗi yo waɗu du'a toro Allah tabaraka ta'ala ɓay si hunde woni hande sakitama Allah adday waɗoɓe enen sen heɓi ko waɗen Allah wallay en o wattay e waɗuɓe ɓen sen heɓali ko waɗen Allah adday woɓɓe go waɗoɓe haray en jeltito toujours audio on ɗo ɓe holla en ko honno ɓe eɓɓiri fi programme um bismillahi ta'ala. Salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jantu nala ɗum ɓe gurde kono makete ɗon ko Mouhamadou Adama Diallo mi wiyete kono woni homɓe ko mi jeeyaɗo e nde miside dantari ɗo ɗe miside dantari no jeeya e sous préfecture Kala no jeeya e nder préfecture Galaba eyi aray woni komin ari min tawi ɗo iɗon moɓodir ɗo hoɗo ngo fof no iɗon waɗa ɗo golle e mettude fi daari ɗum haray ko hasi konko ko golle laamu ma golle jooma feere tawi ɗo piga o arsi ko ɗo bani adama nemaji ɗin fof arto pikkiriji ɗo e o jama ɗo e pikkasiji ɗo e jama on fof dal haray ko ɗen golle men woni komin kippi ɗo e haray ko e honɗum e fondo ɓay mi yiiɗo laawi ɗin mi yi jaare e koccuno ko seraji honno miijorto gollugol ngol laawol donc haray alhamdulillah rabbil alamin haray meɗen miiji e gollugol ɗo ɗe e gollirgol waɗugol béton meɗen falano ko ɓuri ɗum ɗon kono meɗen daarude fi waɗugol gollirgol béton nde tawde lawol amen ngol ɗon ngo weela yaade donc tippude ɗum haray ressortissant men on heɓani men ko e matériel ji ɗi ka kala seeɗa wano ciment wano 25 tonnes men heeɓi ɗum ɗon komin fuɗɗora haray wano granite men heeɓi wano chargement 4 e min heeɓi wano hono wentelan koccu fusetede ka meɗen gaɗen min heeɓi ɗon kañum kadi ko yata wano chargement 10 komin fuɗɗora donc haray ko tippude ɗum ɗon e yiɗugol tawede ɓantoɓe ɓen ka muɗum ɓanta Fuuta Jallo haray ko tippude ɗum ɗon woni ko tawɗon men ɗo min tawi ga woɓɓe ɓenni men ko ingénieur ɓe haray ko honɗum waɗi huwa ono waɗɗo hito e ingénieur ɓe fiide golle nam haray meɗen waɗi ɗo mi waɗi ɗo hito e ingénieur on nani ko ɓe wi ko ɓe ɓi chargement ɓe ɓi e ton 25 ko ɓe sodani hoore maɓɓe ɓe ɓi chargement granite ɓe heeɓi jaare donc haray ɗo koyen wallidir fi no wawen ono wonɓe randago numéro whatsapp on numéro whatsapp on so tawi na nder Amérique wonɗon o waɗa 347 523 30 07 haray ko numéro men on non so on addanilan audio mi wawa jabade konje tum ɓe ara lerji men ɗin na gotum na yon noddu chaque fois mi fuɗɗito numéro on 347 on waɗa noon taw plus 1 tawi na nder Amérique wonɗon 347 523 30 07 haray jama ɗen heeɗi ɗo sago an en neɓataka vidéo ɗo
kono sago meden en hebay do ko fandi wo hande ka udditiren yewtike on deja wobbe tanino en baybe yi video ji din haray enen kadi ndaren kon no wate walje sago meden do ko ender 2 ma maximum 3 jours en fermi au caisse do haray jetti programme go parce que piji din no duri moja sago men ender 3 jours haray wawiti minande be do 10 ton ciment naben kadi en soday kadi woni material ji din naben en jonna tamburi din en soday ciment ji din naben hollen kadi ino ciment ji din di hewti si golle den kadi wadama bismillah taala dum kadi en wado yey adden hollen kon haray be musibbe men landi ben fingol lawol do mi torike en bay en jentiki hadith on ko nana don sallallahu alaihi wasallam maki ko no tawa e woncitugol lawol ko wiete ko présence iman haray jama on no heda numéro 0 ko 347 523 3007 nam mashallah ray hajja aisatu jallo ko addo don kon hewti on jarama yalla wada ngon joddi aljanna aray beedo be fuddani ken hajja aisatu jallo aray den tori jama on mo kala e waw hebude ko hebata wo $10 fanda $100 uda ko hebuda wo ko wawda wadde wo sa itti do $20 asodi sa ko sima fami sa itti do $40 damari sa ko yidi sima donc haray andi ton kadi lawol siga dum do si wadama ko alla andi ko duubi jelugol lawol rewirte tawada hebude baraji wallahi hasko kullun ari rewi e gol lawol jemma ma nyalorma ko billahi damari baraji donc ko alla tun andi goddo ko hebata din baraji haray dum do hide wawi wadde sadakaji siko mawdo ma wadanta sadaka siko hore ma wadanta sadaka siko bibbe ma daben ko siga dido sadakaji e goddi go kadi di anduden hide wadude ko dum do Allah tabaraka taala dabbirte yurmende mudum haray jama on no heda kombe hikanto en ka hajja sato addi do haray wawbe addugol wo kanyum kadi numéro 0 wiwden 347 523 3007 tawbe wata wadde zel de mari kanyot on hore video on do kanyot mawdu de ngonki do wayndarde don wawo wadude madum numéro orange money on lagine woni 620 40 03 13 don andi go en wayri yarde do donc haray wakkilo den waden henyade nam be mus edo be windani en do numéro on 347 523 3007 ko dum woni timbi ba ko timbi pita be windani en numéro haray jama ben heda yandi kombe wata tawtangol den do masha Allah haray hajja Fatumata Jallo nam Fatumata Jallo yes onon kadi ko addu don ko hewti haray be do kambe kadi be waldiri en do $30 haray ko e wakilo ko mo kala ko hebata wo yo wadu fi sutenugol be do no gasa jango hara ko village ma on an no gasa jango hara ko mi masha Allah hajja Adama Jallo onon kadi ko addu don ko hewti Allah wadan ngeen fo meden joddi aljanna haray musibbe julbe no innobe no sago men en hebay do ko fandi fandude wo $500 hande parce que en falaka nebugol do ko fi $2000 landa den yawde enen anni den na force goy parce que kambe ko benni be noddi aljanna family balla be nali ko tel hasko saku gotun siman hebande be wallahi ray ko balla kono sonnani ko be ni kon hibe haton jini o moy 150 ton idan haray hiden andi piji buyno wodi kona wadede kono mojjereji din di lannata me hande si di lawi tabiti en no jama on jembiri non bay don andi aljanna family no tawa e mojo bere atinde wallitagol hollugol jama on hide way gollande hore men forage jidi ndir Fuuta Jallo alhamdulillah hande dum do wowama joni mo kala no wadde no hebira forage nder ka leydi mudum hande village jidi buy nawi ne wade hebugol ndiya di lawi do kadi sen wawi jembindirde wadirenni ha Fuuta fu wawi wallindirde ƴetta ingénieur be no be do wiri non tawana argol tun hibbana hore mun siman honno falirawo ko ƴettugol yimbe gaynobe har kala ka golla don si fejjama ko fandi fande ko wo ƴetta 10 ans si goddo artay dum don se wawi wadde dum ka hoda ton fo wallahi o yiya ci tampereji din wotata tampereji din uccuto yimbe ben kadi hebay courage hotugol ka meden ton masha Allah besse Usman Ba onon kadi ko addo don ko hewti yalla wada ngon joddi aljanna hare mi torike jama on wallindiren feƴƴine video ji din nodde jama on kanyum kadi don andi aljanna family en arata wadugol hala wiito en hende to video ji heewudi yimbe ben harano hawji kono enen no tawa hunde wotere nde woni nde wonden gollirde ko jubbudi en yarata emotion ko tuma kala sen ƴetti pihum
en jokkay kun non ha wiyen ko do dari den anden kun non en fermi kun few si jetten gokkun en arata jetten do hunde do jetten de da hunde jetten de da hunde la en wadata dum donc haray ko do sinuden do en nangude piiji go iden mari haton jimbe fi forage ji de mari haton jimbe piiji buy mais piiji din ko paza pa yarete musibbe julbe tedduwe haray fiibe do mi torki on tan tongo do mo kala yo ndaru ko hebata wo wadana Allah fewtin Allah berne mande musibbe juldo wadana Allah no gasa ko sabu nde moƴƴere ko watta ka lawol do no gasa koko kullum aroyta rewa dum madum neddo arata rewa dum danda wonki bonugol no gasa ko dum Allah on mobiranta ma baraji din o yobira ma ka anda donc moƴƴere sino wadede ta yawito kala ko yiwdano wade moƴƴere geru heba ton ankadi ko kum fandi wo wiya Allah ko kun do mi wawi wadde parce que anda ko moƴƴere honde Allah on jabanoytama o anda ko moƴƴere honde Allah on ya fortama ko dum wadi en wata ende aljanna family e wona to special hunde wotere tun e wata fo kisina innugol ko ndiyan tun madum ko nyawndugol tun nawdo ho kala moƴƴere ka yiwden geren heben dum gokku en anda kon to e mudum baraji dim urata nebude are numéro 0 wiuden 347 523 3007 musibbe julbe fe'inane video masha Allah hajjara si jawni ko addu don kon hewti mi torki Allah yalla yobo onon don tawa e vraiment dari be dadi TV nde mo jobere tuma kala moƴƴere landa do me yi ay on ton torki Allah yalla yobo dum do yobay bibbe modon be mi torki Allah subhanahu wa ta'ala kala moƴƴere ko faal don kon yalla okko onon e neniraabe buybe men andi e sibbe kanyum kadi talibabe tawa tigiti yon kala ko hewti on tun on andi ko iwre aljanna family on hebay ton ko wondon e wadde mi torki Allah tabaraka taala to Allah bonno di sadakaji meden yo Allah okku en baraji wadudo lawol ko hebata ko yo Allah wadan en dum do udditirdo lawol natugol aljanna makko firdausil ala yo Allah wadu fuuta jalo bantotobe waway be jemmude dum do tawa enen kadi bay en andi ko enen Allah on woni accirde yo gollu kameden yo Allah wallu en wawe gollude kameden yidon andi piiji gonno wodi tawa Allah tabaraka taala ko wadi tadi ko moƴƴere ma an sikka ko bone so ndari leede Portugal ka wonden ga o yatago on do cotisation fi lawol dum ala leede buy développer on yata population on no dari no inde no wadde cotisation fi lawol kono enen est-ce que en pose question men ko fi on non Allah no jarriburi en hay laawi men din ko enen gollata no gasa den sekule dum ko bone ko fofere gouvernement o kono no gasa ko moƴƴere men enen kaka heben baraji so yi hay laawi din ko enen wadata cotisation gollen wallahi no gasa Allah ko moƴƴere falana en kaka moben baraji ko dum wadi hari tawal gouvernement on no gollude laawi din fu ko dum wadi enen hiden hodi e leyde tawa ko yimbe ben mobondirta wobbe jetta pikasi so ndari di videoji ko be addani en do on yiyay mawbe no jogi pikas on yiyay mawbe accendaren si video no do holle mo toujours fi be jamo bur wawde yiwde mo moƴƴa parce que ko dum weli fi on fami donc kono do ko en andu vraiment de do golle wona golle sama kala haray wakkilo de waltuden be do mo kala meden ko hebata woyo wadu no wiruden non wota en yaw $10 fanda $100 duda o yiro ndase don fiti video di moƴƴa kono o yi ay do mawbe no dari woɓɓe no jogi pikasiji on fami andas mi walli mi o so wawa yude no fami o yi donc ayi motor ko do sodi ko nduita volume fi en famodir o yi do o yi mobbe no habbiti ka o yi marto pikerji be sodi o yi wobbe ko pikas di yetti wallahi ndare do donc wobbe no gollirde juude mabbe den enen kadi finance en kum marden kum ay pellet be do lakkere mabbe de yaltay do si dum do yalti do iden andi ko baraji jelu be do hebata awa enen kadi kum marden kum wakkilo den sutenen be do tawa jango be defay nyiri tawa ko mbudi men soda tawa jango de beton no hibbe do enen kadi saku men sima mo sodu den no derton en anda konto Allah jabiranta en moƴƴere ne menen ko me wawi ko addugol hollaw inna hino do dum do no fewndi no woniri non buyno gaabe inna me yande siga dum do ari addane men ka privé kono no gasa simi nabuno dum do ka privé ji wobbe tumbe mi andi wallahi no gasa ngaba no coggo o di ton hare ngaral ka Facebook do kono ko moƴƴi kon
ko yen sendudu en fu woɓɓe mo ngano buy mi jogaki privé ji maɓɓe ɗin donc kono si ɓe yi ɗo ɓe waɗay kamɓe kadi ɓe heɓa baraji ɗin donc na ya faaɗin ko yaaji ko haray ko ɗum waɗi jama ko ɓe ɗo wiwɗen hiɗen faala wallitagol go o village ɗo fingol lawol maɓɓe ɗo ɓay ɓe annike waɗugol beton ko fiyon ɗum wonɗen ɓe wallitorde wona ɓe ɗo tun wiwɗen sago men kala e nder Fuuta fuɗɗiɓe lawol hara ko golle yeɗɗude ɓe fuɗɗi na dey hosugo na kadi nugol enen yen fuɗɗanoɓe o yi ɓeɗo ɓe hollino acte parce que ɓe soodi siman min hollay on siman jiɗin min hollay on piji ɗin fo on faami donc o yi moteur maɓɓe o yi moteur ko ɓe soodi kon ɗum ɗo ko ɗoni gollirde marto piquero ɗum ɗo ko hollugollen ɓe fuɗɗike hiɓe avance ude jon noon enen kadi koyen wallitoɓe ndareɗo ɗum ɗo ko wakkilare ni iɗen andi noon goye Fuuta no wakkilori ni mais ɓeɗo no ɓe expliqueri noon en jentoto audio maɓɓe on ɗo ndaare jatigi moɗon hawri jatigi mo ganda majje golle ɗen ɗe bonat ɗum woni dambe donc haray ko ɗum fiyo men heɓu guidowo min heɓa andude ko hombo min jokkata fiyo golle ɗen wawa resisude ko ɗum woni sabu addugol ɗo ingénieur ɓe ɓe eyi joni noon ko eɗen andi ɗe golle ɗo ko golle sattuɗe eɗen andi koɗoli buy kadi e nder Fuutaji ɗi ngam laawi ala haray kon ɗum marɗon ko wasiyo ɗon yimɓe on e kawtal ɗon fi ɗe golle ɗo haray ko acci taw haray ko tippude ɗe golle ɗo taw haray meɗen huy faabo tippude mojoɓe ɗen fuu ha hewta nde mojoɓe rewetede aljanna famille nde tawde nden ɗon kañum kadi inde mayre no heewi e walitagol jama o donc haray meɗen waɗi hito e maɓɓe ha e mojoɓe heeditiɗen fof on nani ka hiɓe hoyi faabo e mojoɓere aljanna famille fi hon ɗum na fiyen sodanɓe ko ɓe ñama dey ko fiye walluɓe fingol lawol maɓɓe ɗo fiye walluɓe tawa jango arowo ka maɓɓe sonjatago kono feƴƴowo ka maɓɓe kadi no wawi taƴitirde ɗon yaha no gasa jango ɓen ɓawo maɓɓe ɗon kañum kadi no wawi arde tokkoyo ɗon yaha hare musidɓe julɓe tedduɓe on nani ɗo ko ɓe wi kon hiɓe haton jini ko fanɗi fande o 150 tonnes jentoɗen sabu golle komin fof kentini ɗo kon ino ɗuuɗi ingénieur ɓe ɓen ɓe wimen ɗo no haton jini yawgol ɗo ha telen 150 tonnes ittude parawin ha hewtoya ɗum woni dambe donc haray ko ɗum ɗon woni ko ɓe landi men ɗo ɗum noon aray meɗen haton jini e balle buy aray ko ɗum waɗi meɗen huy faabo e mojoɓe tambitotoɗo ɗo yaani wono jokkuɓe ɗe golle ɗe men jokki ɗo aray ɗum ɗon meɗen tori haray ko hikkilon haray meɗen tori kadi Fuuta Jallo fof jama Fuuta Jallo on mo kala yo heɓu fondo heɓa miijo dalagol ka muɗum tambito ka muɗum haray haykari ka meɗen wonen dogoɓe tun yaha nokkugo haray enen ɗaɓɓari fii yo woɓɓe dogu ara ka meɗen on nani mo kala meɗen yo wakkilo encourage gol ɓeɗo iɗon andi hande no woodi e village ji ɗi yahiten jasoygol forage tawa ɓe ala lawol fes ɓe ala kadi goɓe golɗira lawol ngol few en heeɓi ɗo village ka wiyete Pilimili ka yahuɗen tawi ko enen tigi sarjoto taw jasugol lawol ngol on faami fiyoɓe heɓu ndiyan na fiyen hewtoy ka maɓɓe machine ji ɗi wawa jasude forage on alhamdulillahi Allah o newnanno en wawɗen wadde ɗum joni noon sayi en jasanay woɓɓe lawol ɓe ala few en heeɓi fuɗɗiɓe en encourage ta ɓen ɗon wallituɗen ɓen ɗon fi janggo e woɓɓe kañum kadi heɓu courage fuɗɗagol mi wallahi inchallahu taala kala arɓe holli en wondema hiɓe fuɗɗi siga ɗum ɗo surtout laawol ka maɓɓe tawa ko golle no haaju on marsira golle développement ɓe woni wadde naargol tum hosinkino bisimillahi taala mi aray kadi mi fewta on ɗo kono koye wallidir ha Fuuta fo jemba ɗum ɗo Fuuta fo wakkilo ɗum ɗo tawa affaire laawi ɗi ñande goo min naali ko nder duuɓi 5 ma duuɓi 10 ma duuɓi 20 kono ɓayen anda ko honde tuma gouvernement on wata hewtugol ton en anda ko honde tuma golle gouvernement hewtata tawi jooɗo waɗen ni juɗɗen wakkilo ɗen gollen ɓe tawa en ñande ɓe ari o si ɓe ari ɓe tawa yenge mum si ɓe arali enen e wona e gouvernement e yani men on si minni gouvernement men on ko golloɓe golle ko gouvernement gollata kon ka leydi meɗen hiɗe wawi wadde ɗum Allah waɗi en haɗaka na en indu si ɓeeɗa waɗali enen kadi en watta ko yo wi'u ɓeeɗo waɗali kono enen en waɗi kono na yewonu en watta ɓe watta faami donc haray miɗo toro on jeeja on ono wonɓe darugol ɗo ɓen fo wallitoɗen ɓeɗo musidɓe meɗen numéro men gelon ko 347 523 3007 haray ɗen haton jini jama on yo ɓeydu faabagol yo ɓeydu wallitagol hiɗen haton jini e yani 10 tonnes ciment ɗum hawray telen no gasa $2300 parce que $100 timma 1 million sina ɗum ko 20 millions juste woni ko
haton jinɗen fi sodugol 10 ton siman naɓanen ɓeɗo wona mbuɗɗi jonneten ɓe dey ko simanji ɗin sodeten hara ko ɗin gollata ɓay ko ɗum faala ɗen ko heɓugol baraji ɗin bismillahi taala haray jama eɗon heɗa meɗen heɗi on onon neniraɓe miɗo andi buy e mon yaali o vidéo ɗo taw par ce que amérique ga haray ni ɓaali taw buyno ka golle kono ko ma waɗen ono wonɓe ɓen Europe miɗo andi onon kadi son yi vidéo on buy e mon naɓiray ka Orange Money ma ɗum ka kuti sop wonɗo hoore ɗum ka kañotto wonɗo hoore ɗum on kono wallidiren fiyen encourage jama on ɓe anda jaka mo jokki siga ɗeɗo golle ko walleteɗo ko tambeteɗo ko tambiteteɗo ko ɗum ɗo wata encourage gol jama on hiɗon andi nelaɗon sallallahu alaihi wasallam ɓe maki addallu alal khayri ka fa'ilihi tindinɗo yo moƴƴere waɗu e wallitiɗo yo moƴƴere waɗu no wayiwa waɗɗo nden moƴƴere no wayiwa waɗɗo nden moƴƴere haray musidɓe julɓe tedduɓe leer amen on futoro on ɓattike ga neɓata coupen vidéo on kono mi torike en wallidiren daren sen waway timminde ɗo o moy $500 no winnuɗen noon si coupen vidéo meɗen o haray tawɓe ɓen no mari yoɓe waɗu ɓe mara yoɓe waɗu du'a inchallahu taala nam machallah hajja rahmatullahi onon kadi ko addu ɗon kon hewti haray on jarama nde ɗen coupa vidéo on en daara yayɓeru ko ari kon fo min andina on bismillahi taala haray hajja rahmatullahi onon kadi ko addu ɗon kon wawi hewtude nam haray hiɗen heeɗi do jama on hiɗen habbi jama on wawɗo wadde wo mo $10 mo $5 mo $100 mo $20 ko wawɗa waɗude wo waɗu waɗana allahu subhanahu wa ta'ala wallahi bonata a anda ko honto e moƴƴereji ɗi ndaare o village mo wonɗen toranagol ɗo no gasa buy e moɗon tippata ton abadan fannama no wuri ɗon andi sadakaji ɗin fo no moƴƴi ɓuri moƴƴude kon ko nde waɗanta siɗɗo ma tawa a gollitirta hay ɗum sako wona ko sabu ko waɗɗa kon an wonɗa e yawde gollit ko fiya an kadi ya heɓu bénéfice muɗum ɗum ala ton donc haray jama on no habba jama on no tijja onon nenira ɓen e kotiraɓe ɓen e musidɓe wonɓe ɓen Amérique ɗo haray waɗe ka zel no wowirɗen non kono ta en yahu ɗon andi aljanna family en wo waliɓude konngol meɗen ngol si en fewti jama on eɗen andi ɗe wowi heɓude ko surriren hoore meɗen ɗaɓɓen kadi honɗum baraji ɗin ka Allah subhanahu wa ta'ala haray ɓayɓe woli inde aljanna family ɓe wi ɓe fewti en modi enen kadi tan hersimɓe bismillahi ta'ala ɓay kadi ko hanaɓe wallitede so enen tawno ko innugol tum yen fuɗɗanoɓe enen waɗanen ɓe innenen wawata kono ɓe golli buy ɓe financi buy ɓe heddori kadi buy donc wona ɓe encouragede ko waɗeten ɗo ko encourage gol ɓe haray konɓe hikkanten ka hajja rahmatullahi ɗo onon wonɓe ndarugolle men fi kala miɗo andi en ɗuɗa ɗo moƴƴa kono haray waɗoɓe zel ɓen yoɓe waɗu waɗoɓe zel ɓen yoɓe waɗu numéro on ko 347 523 3007 haray vidéo on ɗo hande ko vendredi sago men en accay ɗo vendredi samedi e dimanche inchallahu taala sago men oɗo 3 jours sen timmini ko wiwɗen kon en naɓay si en timminali haray biro ko heɓi en waway naɓude nde tawno hiɗen mari piiji buy ko woni arde e nder ɗeɗo balɗe haray kono sago men en ronkantaɓe ɗo 10 ton ciment haray ko hommo hikkanto en ɗo wawa ɓeydangol ɗen jokkitano en ka hajja rahma addi ɗo haray ɗen heeɗi jama on ono wonɓe darugol ɓen ko men tori on feƴƴine vidéo on so feƴƴini vidéo on no gasa woɓɓe go waway wallitade bismillahi taala ɓe suti woɓɓe go no wadde ga ko oy ko ɗum anni kono ala kulli haalin ɗandi haysa yi moƴƴere ka waɗete woɓɓe go haray sago maɓɓe ko bone par ce que ɗen suti woɓɓe no waddude ɗo ko oy ko fi signalugol vidéo on woni kono enen bismillahi taala ɗum ɗon na haaju men noon haysi ko yimɓe ɗiɗo ma tato woni ko wawi heɓuɗen sabu ko wawi wallitade ɗo ɗum no ɓuri ko ronkete wadde ko donc haray jama on hino habba enen wonirɓe ɓen Europe ma nokkeli goo ndaare ka hoore vidéo kañotton no hoore ɗon wawon waɗude amma numéro men Orange Money on lagine ko 620 40 03 13 620 40 03 13 haray ko ɗum ɗo woni numéro men on Orange Money on lagine haray jama on no habba bismillahi taala wallidiren daren sen wawa heɓande ɓeɗo ko wiwɗen ɗo kon oɗo 2 ton ciment après anden onno 10 ton anden konno feƴƴirten nokkugo kadi ɗen habbi noon jama on ngol
ɗo ko heddorɗen ɗo no gasa haray ko ino ɗo ko 16h woni kamen gani 16h2 minutes haray ɗo ko en maximum e nder 10 minutes haray ko pi video inchallahu taala haray wawɓe wadde wo yo waɗan en ɓe wawali fewndo ɗo o yo waɗu du'a kañum kadi no gasa Allah tabaraka taala ƴetta e sabu du'a ma on o wawa waɗude e woɓɓe goo kañum kadi waɗa ɓe wawi kadi feƴƴinde vidéo on ma holliten woɓɓe goo kañum kadi ɓe wawa wadde bismillahi taala ara jama on no habba ka numéro ji zel ɗen heddori ɗo 10 minutes kupen vidéo meɗen o aray noon ko wariti addanden ɗo ko hajja rahmatullah hedditiɓɓen ɗe gandi woɓɓe yaali taw woɓɓe kadi aɗa yii kono inna piiji ɗin no ɗuuɗi kono ndaaremo kala ko heɓi o e wawa waɗude fiyen wawu heɓude ko hewtinen ɓeɗo mi yewtike on aɗo en fuɗɗade ɗo en heɓino déjà neniraɓe goto waɗan ɓen ɗo $500 fingol lawol en heɓino woɓɓe kadi yimɓe sertuɓe addan ɓen kañum kadi donc haray fewndo ɗo nini e hiɗen tijji darugol no heɓiren haysko timmingol haysko $1000 on après janggo kadi en aray ñande wo ɗeɗo balɗe tati en aray fewten jama on ha ndaren no timminiren fi auditon siman ɓeɗo bismillahi taala haray wallidiren mi torike on ɓay ko moƴƴere wonɗen ɗaɓɓude en haaldu sen yii ka moƴƴere waɗete yomin addu men hewtino on faami donc haray ko sabu ɗum ɗo woni ko addi men ɗo ko en wakkilo ndaren ko honɗum wayeten wallitade ɓeɗo fi honɗum fi kamɓe kadi yo ɓe wawu gollude ka maɓɓe enen kadi yen heɓu courage gollugol ka meɗen jentoɗen o vidéo maɓɓe on bismillahi taala en nanay ko woni haalde ko e tagore nden huwodiral teddungal. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Ɓen heɓi ɗon kañum kadi ko yatawano chargement sappo komin fuɗɗora donc haray ko tippude ɗum ɗon e yiɗugol tawede ɓantoɓe ɓen ka muɗum ɓanta Fuuta Jallo haray ko tippude ɗum ɗon woni ko tawɗon men ɗo men tawi ga haray ressortissant Fuuta Jallo on fop mo kala yo yeƴƴito ka mu'um ndara ko honɗum fewndi ɗon golla ɗon hara hay kaari ka mu'um nde tawde sa hayki ka ma a wi a jeeyoy ko goɗɗo jeeyi a wona mo jeeya goɗɗum sabu ka wiyata a jeeyoy ton koko jeeya nanen haala ka moƴƴa sa hayki kama ka jeyɗa ɗon a inni a jayoyay ka goɗɗo goo jeyi a wonay mo jeeya hay fus wallahi ko gonga par ce que kala ka yawɗa hande amara ka yahata e aduna on ƴetta tere ngun darna hara ko an jeyi a sodata sina Fuuta Jallo hande hay sino wodi ka sodeten kono no wodi ka yaheten tawa ɗon inna menen kadi ɗo ko mama soroɓe amin jeyno min darnay ɗo mi waɗay ɗum ɗo donc ko ɗon jeyɗa ko ɗon jeyaɗa wallidiren fiyo Fuuta ɓanto musidɓe julɓe tedduɓe ɗum noon en fuɗɗoray assistugol ɓeɗo no innirɗen noon hande ko ɓeɗo jango no gasara ko onon jango no gasara ko min woni landade fi hon ɗum fiyo ka meɗen ɓanto haray mo kala meɗen yo wakkilo encouragé suusinen ɓe si ɓeɗo landike en waɗali woɓɓe goo suusoy ta jango arda lando en goy ɓenne par ce que ɓeya landino ɓe hersina ɓe ronki heɓude kono koyo jama on suusu fuɗɗagol golle ɗen ɓe nodda mojoɓe ɗen na aljanna family tun ɓe nodda mojoɓe ɗen wallidiren ha yi'en ɗi laawi Fuuta Jallo no régila ɗum hande no duwa wonde rêve meɗen ɓurɗo mawnude par ce que hande buy'e meɗen hay sen yiɗa yawde Fuuta kono condition jigo naɓay en Fuuta Jallo no wodi condition jigo tawa ko ma yaha donc haray ko en wallidir wawen wadde e ɗum ɗo jonnodiren juuɗe wawen wallugol jama o nam Cheikh Mouhammad onon kadi ko adduno ɗon ko nane mi wawno hendade e Mouhamadou Diallo ko adduno ɗon ko wawi hewtude bismillahi taala haray hiɗon weltana hiɗon jarna moƴƴa meɗen andi onon kadi kala ko fokkiti ɗo haray hiɗon tawa donc haray jama hiɗen habbi ɗo wawoɓe ɓeyditugol ko hajja rahma addunoɗo o leero men o yoni e gara woni koppugol vidéo bismillahi taala kono noon lan andi buy ko se gayni vidéo on ɗo ɓe yiyamo ɓe waɗa contribution maɓɓe o jango en aroya e ndaren ko tawi heɓike wo min humpitay on total ko heɓude wo si tawi goɗɗum arti ndaren kadi e jango kadi min ara min andina on ha timminen sen timminiɗi noon hande jango en ara woni innen timmi kono tanke timmali jango samedi e dimanche en wawa e arde fewten jama on ha wawen wallitagol ɓeɗo bismillahi taala hara wonon ƴettuɓe tammoɗon ndaari vidéo on jarama on weltanama
donc haray sen kupiɗo joni ɓe wawa le yiwde vidéo ngari fo ɓe wawa mo yiwde ɗo haray wiwɗen kañotton no hoore ɗon numéro men Orange Money on ko 620 40 03 13 numéro Zelle American ko 347 523 3007 haray en jango bismillahi ta'ala ala même heure kadi fi honnu fi toujours hunde wotere ne nam onon landeti ben numéro Orange Money on inden ko 620 40 03 13 abem nara simi wawa mo windude do 620 parce que woɓɓe landike fi makko voilà hino mo do oɗo ko numéro on lagine ni koni mi andasta o windike no. Okay, so mi windimo ɗo kono mi anda son wawi mo yide ton e son yali mo donc ala ko yalin ko 620 40 03 13 620 40 03 13 amma numéro on Sénégal habbe mi ndara sehlan jogimo ɗo mi dictana on parce que numéro on Sénégal o changi mo woɗe wadde on ɗon non tigi goyno gollude kono représentant men on Sénégal ɓe sodi numéro go ara ko numéro spécial fi Aljanna family hara handen kadi on ɗon jillodira e numéro ji maɓɓe ɗi mais ɗo haray on yafoto seeɗa sikkono mi windi ɗo numéro on kono jaka andi o windaki ok inomo ɗo 620 o jaka nawo fo windi ɗon abbe mi yiltito ko 620 40 03 13 ok inomo ɗo aray ko numéro on ka Orange Money woni ɗo inchallahu taala on yafoto non donc haray numéro men on Sénégal tumi addata ɗon say coupé vidéo on yafo ɗon daramo ɗo heñade ok haray numéro men Sénégal on ko 221 on waɗay 78 75 55 629 aray hino moɗo kon ɗo aray no junniti so dari e ore vidéo on mi windoya ɗon numéro on incharrahman aray no innoɗen noon ono wonɓe Amérique ɓen numéro men Zelle on 347 523 3007 en faala wallitagol ɓe musidɓe meɗen ɓe dantari kala ɗo fiteren makka lawol ɓe waɗino vidéo on so dari sengole o vidéo ɗo iɗen holli vidéo maɓɓe on complet ko ɓe golli kon ko ɓe faala gollude kon no ɓe woni gollirde non fop en postuno mo bimbi haray so dari ɗon o waway mo yiwde haray dambugal ngal no udditi on jarama onon ƴettuɓe tammo oɗon dari vidéo on ɗo haray mo toro on yen partage vidéo mi toriki Allah tabaraka wa taala andeji ko marɗen ko fo yo Allah ittan en toriki Allah tabaraka wa taala moƴƴereji ko falɗen ko yo Allah on okko en ya rabbal alamin toriki Allah yo Allah tawno en sumay on e hoore jaam o arsika en kadi rewgol mo no o faalira noon o jaɓana en o okka en aljanna makko firdawsil ala on yo Allah okku en cellal duumingal ko rewiren mo kanko Allah tabaraka wa taala en torki Allah kala nawnuɗo yo Allah o sellinmo ya rabbal alamin en torki Allah kala feƴƴimɓe ɓen yo Allah yaafoɓe o naada ɓe aljanna onon neniraɓe marɓe ɓiɓɓe tawɗon mapode ɓiɓɓe moɗon mi torki Allah yo Allah fewno ɓiɓɓe ɓen yo Allah wurnoɓe aɗa barke maɓɓe waɗa ɓe ɓantoɓe l'islam en torki Allah marɓe probléme ji ka dewle maɓɓe yo Allah moƴƴin dewle ɗen o itta konnaguji e hawreji ko woni hakkunde meɗen mi torki Allah yo Allah moƴƴin dewle ɗen yo Allah moƴƴin hakkunde ɓiɓɓe lagine ɓen ya rabbal alamin yo Allah arsiku en gollal ngol mo ko yiɗi o yarli ko natira en aljanna makko firdawsil ala allahumma rabbana ighfir lana warhamna wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim miyano assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh haraw yejjitali contribution ji ɗin ka Orange Money ka numéro Sénégal ma ɗum ka Zelle Amérique ɗo ma addanon men audio ka WhatsApp innon men ko o ɗi leydi ɗo won ɗon iɗon faala contribude men naɓana yo numéro on inchallahu taala assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa jazakumullahu khayra